asifuni agenda yamakapitali yathenga bulalo Krista asifuni agenda yamakapitali yathenga yamakapitali yathenga yamakapitali. Bomthemba ngoba kunguThoni Engeni. Hawu, ufuna sikukhumbuze wema wenza ingathi bowungekho bowukhona or nina izinto nizibheka ngeliphi ilihlo. Kubani owahlakaza iMKMVA sisekwagogo? Akusiyena uThoni Engeni? KuThoni Engeni. Kuye owahlakaza iMKMVA sisekwagogo. uThoni Engeni akasilona imember ye-SACP. Beyenzani i-SACP? Beyimenzani ubaba i-SACP? Kade ingamfuni, kade imhawula ikhuluma zonke izinto. Wona onke amagundwane namambuka yiwo ahleli ayuzwa yi-SACP, bewahleli lapha ku-SACP engazange benento yokwenza, bevele siwazi kakade bengama-agents kwade kudala inkokheli ziseselibhacweni. Bona aboPravin nawo wonke lamambuka agcwele pha ku-SACP bewangama-agents we-apartheid in the country. Abanye aboThoni Engeni bethengisa beloko bengaphandle besebenza noSiphiwe Nyanda. Nifuna silande izinto, silande izigirigiri zabo abazenzileyo bethengisa bebulala yona inhlangano leyo bawomkhulu yakwa-ANC ngaleso sikhathi ke sasesekwagogo. Hayibo, uThoni Engeni phela siyamazi. Sasikhampenela uDr Nkosazana Dlamini Zuma apha NDZ 17. Sisonke sikhona sonke singekakhishwa lapha yana kwi-social media platforms. Wayekhe wakhuluma ngelanga eli-1 uThoni Engeni ku-Twitter ke. Ngaphezu kokuthi bekaloko ezithusa abengathi izinto akazazi, ezazi ehleli kwi-NEC, eyimember ye-NEC. Ezazi eyingxenye yazo actually. Wayelululwane kaloku kudala uThoni Engeni. The very same SACP engamfuni upresident wethu. Ehamba noSoli Mabhayila ohandlishwa nguPaul O'Sullivan. uThoni Engeni ngulo wathwala inhloko enkulu apha ngesikhathi ubaba manje sebemsusile sebemketulile. Thwala inhloko enkulu uma sesithi siyacampaigna ke manje ukuthi makabuye upresident aphinda bengupresident ngo-2022. He is one of those people ababezenza leadership kwi-ANC. Owathwala inhloko enkulu wabheka enkandla. Wafika enkandla yena wacabanga ukuthi uzoqoshisa ubaba ukuthi he must not stand for a presidency. Hayi as an advice. Siloko thina i-membership sisakhuluma la nto sasikhuluma ukuthi bring President Jacob Zuma back. So sesimbuyisa back ke manje ngevote i-JZ 2022. uThoni Engeni beno Ace Magashule bathwala amakhanda amakhulu babheka enkandla bona bayogwajisa ubaba ukuthi angalokothi. Siyakwazi lokho kwakungeyomfihlo, siyakwazi.
Masiqala umkhonto wesizwe bekakuphi uTony Yengeni? He was nowhere. Mhlambe kasekazikhohliwe ukuthi naye wayeligerilla. Bese kazikhohliwe. Hayi, kahleni bakithi. Kahleni. Manje uthunyiwe yena Tony Yengeni ukuthi makazowuhlakaza lo mkhonto. Azobuyisela abantu laba bathi ubaba makavula iMK party. He's stealing people away from the ANC. He's stealing the whole nation. Bakhona abantu abantshontshiwayo. Siyantshontshiwa thina yini? Asiyona imikhovi yabo phela. We are not their people. Ngoba bemani besithi our people nje bathi ubaba untshontsha abantu. Ubantshontshela kwi-MK, untshontshe negama, untshontshe everything. Bathume yena ke manje uTony Yengeni ukuthi akazowuhlakaza lo mkhonto wesizwe abuyisele abantu. Ngoba uFloyd uhlulekile, abuyisele abantu laba bathi babuntshontshe abantu lapha kwa-ANC. Bakhohliwe ukuthi izenzo zabo yizo ezenze ukuthi sihambe. Bakhohliwe ama-SMS ababesixosha embuthweni ngawo. Ngama-SMS. Ngoba bayayazi ukuthi bona kudala bathengisa ngenhlangano yoba womkhulu inhlangano yethu ababengayisebenzelanga even bona. Ebethunywe ngibani khona kuyo yona le conference of the left. Sebexoka nje. Bethunywe ngibani bamaka urepresent umkhonto wesizwe usirepresenta ebegqithe kubani. Bantu bemnikeza mandate. Bamakahambe ongena ebhedini yena. Nabathengisi abahamba noSoli Mabhayile. Becanga ukuthi asizuyiva kwaleyo into asizuyazi. Hayi suka. Animeni kahle bantu. Ayinabuhlanga lento. Ayinabuhlanga lento asizuske sithi uTony Yengeni ngoba engumXhosa engumfene uhlathi intontoni. We have nothing against ohlathi. Bayasizala nathi ohlathi if silanda umlando wethu. But that does not mean ukuthi kumele sicimacimeze sizenze impumputhe. Especially now. Makasikhwelele. Sasitshilo kakade ukuthi abantu ababuya kwagogo, they're not going to come imbiza sezivuthiwe sekusetyenziwe ngabantu bafike bona sebezobamba ama-positions we-leadership. They're doing exactly that. Kubani wakhe walidishwa nguTony, wayekhe walidisha ntoni yena uTony Yengeni? Hayibo, animeni kahle bantu. Anisimeleni kahle. Makaphume uTony Yengeni. Makahambe. Sekaze ababe babangisa isidumbu nje sikamuzi Ntshingila. Ukuthi ngubani makaye kwinto kwi-memorial service kubani okumele angayi. How dare? Siyatyiwa isidumbu somuntu yini? Siyatyiwa? Hayi mana Hayibo, hayi. And bayeke kusukelana nomntana kababa, bayeke ukusukela uDuduzile. Just because uDuduzile uyababonela lapha yana and uyakhuluma izinto abazenzayo. Lezi bazifihlayo. So bazamele bamsuse manje babe besitshela siyamazi uDuduzile ukuthi uyini. Siyazi ukuthi sisuka kuphi naye, siyazi. Bona ngesikhathi ababhizi bathuka ubaba, bathuka i-Red Forces, bathuka yonke into, wonke umuntu okhuluma iqiniso ngobaba. Bamthuke bamchiliza kwa-ANC. Kwakumnandi ngesikhathi alibesixosha ngokungekho kumgaqo seko, besixosha kwinhlangano yethu bengamambuka benjalo. Manje bayasilandela. Hayibo. Ugezo ebhasini
malungenzeki. Ibhasi incinci kaloku asizukwazi ukulwa. Mabasikhwelele ke, mabaphume yonke lo leadership yomkokotelo engasiyithi. Siyazazi thina as-Red Forces ukuthi sibobani. Siyawazi lo mkhonto wesizwe ukuthi uze kanjani. Khiqizwe yithi underground. Asuqalanga nge-16 kaDisemba. Nge-16 kaDisemba 2023 it was an unveiling, an announcement yento ebisetyenziwe. Bebengekho ke bona ke. O-ACE bebesenza inhlangano zabo zo-act pha ngoba bafuna uba ngoo-president. Bebecanga ukuthi bazawusebenzisa i-popularity kaPresident Zuma bagibele ngayo. Whilst bona yena bemnyoka becanga ukuthi babulala into i-political career yakhe. Manje sekahamba beyohlanganyela kwinto abayibiza i-Conference of the West, of the Left, which is nothing either than ukuthi basafuna umuntshontshela lo Zuma bebengamfuni. Bebemxoshile ngithi kwa-ANC ekuye yakhe phofu Zuma. Ngoba bacabanga ukuthi baxosha njani umuntu enhlanganweni ekuye yakhe. Registration papers ze-ANC zithi President Jacob Zuma. CIPC konke la iregistrarwa khona inhlangano. He is the only surviving or living director. Yeka Zuma. Bekumnandi ngesikhathi abamxosha. NoTony Yengene emeyelisela laphaya ezenza i-representative yakhe. Abonelanga ke ngoku. Abonelanga. Hayibo, sikhathele ngamambuka phela. The same mambuka awathengisa uChrisani bambulala kula SACP. Hayi no. Yabona le yona yomngcwabo ne-memorial service. Bahugile, it's the worst thing that they can ever do. Angikhathali ukuthi kuthiwe uNhlamulo wenze ntoni. Yes, unazo izici zakhe akhonzwana ingenasiphako. Zininzi izinto azenzileyo naye ezirongo. But for into bade bathi go to the extent yoba uNhlamulo Ndlela noDuduzile Zuma Sambudla bangazi kwi-memorial service. How dare? Where were they? Bangenaphi kwi-friendship kaNhlamulo noDuduzile noMuzi Ntshintshingila for ukuthi ngoku bangathi bangezi kwi-memorial service? Basabani yini le bayisabayo ukuthi bazayi-expose oNhlamulo noDudu laphaya uma bese platformini bekhuluma, rightfully so, because it's their friend. Umngane wabo, i-comrade yabo, bebephila bonke. They have a right yokuthi bakhulume batsho izinto ukuthi ngubani opoisine uMuzi Ntshingila. Okanye ke mhlambi nihlabe emhloleni. Xa ngikhuluma lento lengibuza lonto ukuthi basabani le ezawu-exposewa nguNhlamulo noDudu kwi-memorial service. Basaba ukuthi mhlamba amagama abo azawuvela lapho ukuthi kahle upoisinwe ubani uMuzi Ntshingila. Lo ombuleleyo ngalo poison leyo. Basaba lokho. Hayi khona. Hayi. Asiloyi sonke. Makaphume uTony Yengeni. Makatsebe uMgubasi. Nabo national organizer bakhe nakade. Mabatsibe uMgubasi.
asishoti ngabo, asishoti ngabo. Laa ndlela besiwakhe ngayo umkhonto wesizwe bengekho bona, bezenza iintshaba zesizwe, mababe ngathi bayayibona, mabatsibe umgubasi. Au.